Sin pakristiyan nagkasusahan, pasalsin corona virus panganan, hinanghang kabangsa katan alaong susa, lando makaulong kahalansin kami, pamaas pabata katan hiluhala, di na kaingatan lumawag kasanyangan. Lugay mo di matong mari pakahulaan, katan halubiru pikilan way sanyangan, lumawag sinapaka maway runa. Coronavirus kuno ka umalawa, kami nabinsana pikilan di magtuna. Ya Allah, tunggal sangat kawasan kami akasusahan, bang makikabalikin dunia supaya rakyat umasanya. Labi bang mahapon, di na kami magtuna, lando makaulong matumari gumawa, way na kay napusa hakasusahan, ang kasumitin makaun agon na mo di matun, pakaniya kaniya dumadlaw na susa, pasalsin corona sakit makamula. Lugay mo di matun mari pakahulaan, katan halubiru pikilan way sanyangan, lumawang sinapaka maway runa.